sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, kita saksikan inilah persembahan dari rekan-rekan Saka Ulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Sekali lagi kami masih memohon dan restu dari panjenengan, karena tanpa restu panjenengan mustahil kami bisa terus menjemur di sini. Sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saksikan di sini. Sholli ala Muhammad. Iya, tolong dikasih tunjuk kepada Birsawan bagaimana leher jawara kita tertembus tajam dan pisau. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, tolong dibantu bagaimana jawara kita lehernya tertembus tajam dan pisau. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tolong ditutup kembali agar tidak pesawat kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih bersama Persatuan Seni Pencak Silat yang memiliki gelar yang mulia Putra Indah. Inilah persembahan dari